U MLA ka Jirang constituency but Menteri Badekmi yakatanat CNRD block usastinus sotun hagakat pratrik leber. Ulalum yaka jingalang bakirki but ki block development officer BDO nalor ki officer ka Jirang but umling CNRD block ha circuit house Bernihan banyakran halor ki jingja syak penjulor jing spat liki yeng ki sam but ki jingthong jingtam na ka jing syak salat ka eryong but ulaba. Ha kani ka jingalang lawannya shimbenta da BDO ka Jirang block u Dr. Hajong Ayushi Pradhan BDO ka Umling block lembat ki wei ki he opsar. Lakhot penlong ya kani ka jingalang hadien ki jing syak ta jor ki nong shong shnong jong ki spa tali ki shnong ki bahap hapo Jirang constituency namar ka jinglen shop ka eryong eringit bat ulaba ha ka miet jong ka khat riu trik leber. Uba asostinus ulapan pau baka jingalang kala bishar benya ya ka kaipon kabaya day ber ka jing syak penjulor ki yeng ki sam hakishnong bapher bat ru halor ki la jingaram badan kam kerki ban penyo syakilong yeng ki basyakta. Umentri ula ai ka jingaro halor ki sinjam balashim dek BDO jong barok ki artel ki blok lembat ki kinhun jong ki balatre shitam klam shong than ban penstat iki kam ai jingarap syakitu ki long yeng long sam ki basyakta. Kata watla kani ka kam ai jingarap kadang yai beteng namar ka jing sham jing e ban poi syakitu ki jaka balong rian bat ki ba sham jing e. Nalor kata upentip bahdien balayok pediang ya kai pod bapura un sapelong ka jing le jurim daladi hi syakitu ki shnong ki basyakta bat ban sam ru ikila jingarap syakilong yeng long sam basyakta. Jadi meeting hari ini pada bincang hari ini cyclone macam sini ini dalam dari dalam IC dari IS dari video satu dan blog langkah terhajong dari video juga dalam blog tentang staff di dalam report dan kalian dengan kamu nikmat kamu emily dapat Sofia kalau ka jinja ba lawan bani shop si Longgien ini adon ka natu menen hi wilayah don jadinya kontak nan ta no ban ha di field staff nan ta mesin ka assessment habide berarti habide ki jinja kan minyo e kai kita ko tinu Longgien kepala jor de jinjulor da yen berarti lebih jinja di sekolah nan di PHC CNC tertentu report pun di affected families yang terjadi di Kelasakta juga tam-tam hadita area juga Jirang blok lajur ha nak yang dengan kode dan meeting mentat nang berlebih nyo exact ya nyo eta report yang nang ba gila ban ai di Jingarap nampak di Longgien gila simru ikarai ba maka sehingga di kuno ulang ke sini layo ke report ba katun ka office yang di video barar umum ba Jirang blok dan yang dengan layak ai ka assurance untuk tajuki bagi serta IGCGSC itu pada Jirang blok langkah di developer sendiri kepada jangka umum blok di Algidai berkiliki area kepada konsumsi kejuni Jirang konsumsi di Madam Bushi serta Ekelis nambah di Onsin naga office rekam kejuni nambah di Longgien baru tiba Dayhok Banjo dia ya ka Jirap hantam pulau serta Inja di Tuan Shop kita Eryong naga yang bisa kita kita dulu di Algidai di school Algidai di health centers di CCC dengan apa ya balik ya report nang ba nak minta jadi okay kebangun yo ban le yo penyerap di hantam di school ini di Kelasakta tapi yo ya ka Jingarap atau Padai itu di blanket itu di immediate relief nam ta jadi nak yang ke office yang deputy commissioner la Cynthia setelah download kata allotment nak kita pun bikin pak ke Jingarap kita jadi tengah kot ngaweru iki depa of labor atli ki office hantam kepada dia ada bagi district dia buat kawai bang dia ki office baru ini Cynthia hantam di ke ka jinja juga jingwal shop kemarin tentang kawan hab uslap hab dia kita tentang kawan ka Eryong
kabangim la bantip lano kanwan lano kaca kini lapu upai ke alot sekirang pak senong segi seborok kena ngelam senong bakin long kusiar bak hamtam itu di senong lagi badan lagi double hole di babiang nang bakin la ban pengke lupa yo kami kan ke jinja ke sosi senang ba ini yo ban ai ke immediate relief bila merap di kena long yeng kesehatan